Omburikirize wasiiba kurungi eshaaha zaaba mushanju ezihangwe amakuru mu runyankore kigaha Radio West ogakwisia hondi Betha Katukunda. Abantu bashatu bafeeraho n'abandi batano batunga obuhuta kandi bari omu mbeera mbi bwanyuma y'okuteerwa amashanyarazi omu woodi eya Kashenyi omuri Bushenyi Ishaka Municipality. Eki kyabaho obwo abantu baba nibahanika tent omu kishaayi ekya Kashenyi ahi baba nibaza kuta ekiteerane ekitebeekanisiibwe omu buurizo bw'engiri Pastor Ande. Abakutaara bayirukangizibwa ah'irwariro erya KIU Ishaka okutunga okuragururwa. Ahi twaza kuhandikira amakuru aga polisi yabeeta akashahwize ekihandiiko kyona ekirikukwata aha kikorwa eki ekyagyenda n'amagara g'abantu. President Yoweri Museveni yagamba aha nteekateeka eya NRM ey'okureetaho obumwe nk'omusingi mukuru ogureesereho obusinge mu Uganda hamwe n'entunguuka y'ihanga. Omu kihandiiko ekyashohozebwa erizooba, President yagira ngu Uganda eya kare ekaba erimu eby'obutegyeki bibi eby'okubaganisamu abantu baitu ngu NRM kweyayisire omu bwebembezi yareeta hamwe abanya-Uganda boona ahabw'enshonga y'okureetaho obusinge hamwe n'entunguuka. Museveni yagamba aha bigombe by'obutegyeki nk'ekya DP, UPC hamwe n'ekya Kabaka yekka ebyayegisire aha NRM bwanyuma y'orutaro orwa 1981 orw'okuzaahura ihanga ekyahweriire abanya-Uganda omu by'entunguuka. President nagira ngu obumwe obu nibwo bwareetiire okwebaganisamu kwarugaho omu gavumenti ya NRM hamwe n'okuhweraho okugira amahe agari aha musingi guhamire agarikukora gye emirimo yago garikugyendera aha biragiro. President Yoweri Museveni narabura abanya-Uganda okwerinda eby'obutegyeki eby'okubaganisamu abantu na munonga ab'ekigombe kya NRM nikwo kushaba bamemba okuranzya aha kubaasa kw'abebembezi baitu kutarikugyendera aha kwebaganisamu omu diini hamwe n'enganda. Ehuriro ly'okuhandiika abarikwenda kwesimba aha rurengo orwa gavumenti z'ebyanga omuri Kabale District kutungiremu okuteganisibwa kukye hamwe n'okukyererwa ahabw'okutunga ekizibu eky'okushwijuma nini eziri aha ndangamuntu ez'abantu abeesimbireho aha ntebe zitari zimwe na zimwe barimu Chairperson LC5 ba District Councillor kandi aba batungiremu okuteganisibwa ahabw'ebyoma eby'akakiiko k'ebyobururu okukyererwa okureeba nini ez'abantu bingi abeesimbireho. Ekizibu kyona kiri aha kushanga ngu ebiri omu kakiiko ak'ebyobururu tibirikushushana n'eby'ekitongole kya NIRA kiine ekireetiire abeesimbireho okutamwa kandi kireetiire n'entebeekanisa yoona okukyererwa. Robert Beine orukukurira akakiiko k'ebyobururu ahabw'ekyanga ekya bukizi bwa buryo bwa Burengyerwizooba nagira ngu n'amazima ekizibu eki kiriho baitu ngu nk'akakiiko bari omu kutebeekanisa n'okutaho enteekateeka zoona okureeba ngu ebyoma byabo babitereeza. Kuba kutambuza ebipapuro byabo mu bantu omwe oshanga habamu errors of omission or commission tuza kwijuzamu ebyo birabakwataho za national ID number narishi za voter number omwe oshange those errors zatuma ebipapuro kubirija hanuya for verification using our system ishanga amazina gatari kurebeka omu system eyi turi kwejunisa mu kucondeza ebipapuro by'abakandisi. Ehuriro egi ey'okuhandiika abarikwenda kwesimba omu karuru ka boona ak'E2026 aha rurengo rwa gavumenti ez'ebyanga nikuhendera erizooba ery'orwa kataano. Okwasire ebendera ya NRM aha ntebe ya meeya ahabwa Ibanda Municipality Johnson Kanyomozi nayoreka okukwatwaho ahabw'obushuma obukanyire omu kicweka ekyo. Nashoborera ngu obushuma obu buzingamize entunguuka eya Municipality y'Ibanda. Kanyomozi nagamba aha bizibu ebirikuteganisa polisi arikukyoreka ngu nibwo ebitongole by'okwerinda birikutaho oburyo okurwanisa ebihagaro omurina n'obushuma baitu nibakigumirwa munonga kandi nibatunga ekizibu eky'obutakwatanisa kw'abatuura. Nashaba abebembezi okwimukiramu bakashomesa abantu abo barikwebembera ahakubiine kurwanisamu ebihagaro nikwo kushaba abatuura okwongera kuza aha buzooramiisho.
nintero muranga abantu babutosa okwerinda ninga security nekintu kya buli omu wena kukitandikira omukaye aho kukwerinda tukugira ngo kanyomoze n'ubundize muninza kushikiriza okwerinda nkimwe nkumukuchenda n'abantine muntu wabutosa hato kwerinda oku niza kufiteme mitendera ekyo kubanza okwerinda nikuza kuba kuri mu intelligence okwerinda nikuza kuba kuri mu surveillance okwerinda iwo wenka nk'omuntu wabutose warebuka ngo wakora ki warinda ebintu byawe. Omu makuru ag'ebyobushubuzi okubika kubi ebihandiiko kyagambwaho ng'ekikirizo y'okuremesa entunguuka hamwe n'okukora kwa bizinesi ez'amakye omu Uganda. N'obu bizinesi ez'amakye zirikuta omuganda ogwa pasenti ya 7 aharigana aha ntunguuka ey'ihanga bitu za bizinesi enyingi ez'amakye tizirikukira kuhangaara okurenga aha myaka 3. Omu mushomo ogw'ebyobushubuzi ogwaba omuri Fort Portal eriizooba ekitongole kya Enterprise Uganda kyayereka ngu bakama ba bizinesi enyingi ez'amakye tibarikubika gye ebihandiiko byabo ebirikworeka oku za bizinesi zirikukoramu ekirikureetera zarakukakumbagara ahabw'okuguma nibakorera kuteebereza bitu kutariha bihandiiko. Collins Mwebesa kuruga omu kitongole kya Enterprise Uganda nashaba abashubuzi obutosha kuguma nibabika gye ebihandiiko bya bizinesi zaabo ebirikworeka enshohoza hamwe n'entaasya ya bizinesi baba nibenda ngu bizinesi zaabo zibaase kukora kandi zikatunga n'obushagiki. Omu makuru ag'ebyemizaano Uganda niyerangirirwe kuniyo yasingire ekikopo ky'emizaano ey'amashomero ga senior omu kyanga ekya East Africa ahabw'omwaka ogu ogw'2025 bwanyuma y'okusinga omushango ogw'ebiire etabarize Kenya eyayerangirire nk'abasingire empaka ezi ezihwire okwezi okuhwire omuri Kakamega. Uganda ekasinga emidaari 15 ey'ezaabu gyete ya gold kandi yo Kenya ekasinga emidaari 13 ey'ezaabu bitu aba Kenya bakerangirira bwanyuma y'okwegiitiraho emidaari ey'empaka z'amashomero aga primary ekyabiire nikihendeberagyero ahabw'enshonga egyo. Akakiiko akatiibwaho president ow'emizaano ey'ekigombe kya FIASA okucondooza hakwetongwitwa okwa Uganda kashangire ngu Kenya eri omu nshobi nikwo kuragira ngu Uganda ehebwe ekikopo kyayo. Ogu n'omurundi gwa 5 gukuratiine Uganda erikusinga ekikopo eki. Uganda nabwo esingire emidaari 13 ey'efeeza gyete ya silver hamwe n'ebikomo 13 ebya bronze. Kenya ehenderiire omu mwanya gwa 2 kandi Rwanda ehenderiire omu mwanya gwa 3. Omu makuru agandi ag'ebyemizaano abahagizi b'omupiira bamwe batandikire kweshuka aha kishaayi kya Nambole omuri Kampala ahabw'omuzaano ogwa Uganda na Mozambique oguriho shaaha emwe ey'omwabazyo. Omuzaano ogu n'ogw'okutooranamu abarayeta b'omu mpaka ez'ekikopo ky'ensi yoona omwaka ogurikwija. Nihiija kubanzamu omuzaano gwa Guinea hamwe na Somalia ahari shaaha 9 ez'ihangwe aha kishaayi nikyo kimwe ekya Nambole. Ogu omuzaano nigwija kuzaanirwa aha kishaayi kya Nambole ahabw'okugira ngu omu rurembo orwa Mogadishu hatwiremu okurwana kandi kitarikubaasa kuzaanirwamu omuzaano. Ekigombe kirikukurura omupiira gw'ebigyere omu Uganda ekya FUFA kyahamya ngu tiketi emwe neebaasa kukoresibwa okureeba emizaano egi yombi aha kishaayi ekya Nambole nikwo kushaba abahagizi b'omupiira okwija kare. Uganda eri omu mwanya gwa 4 omu group G kandi yo Mozambique eri omu mwanya gwa 2 omu group n'emwe. Ohurikiriza amakuru aho ntugagarukira kandi ndetse cyamishana n'iki amakuru ahari kana katolisi muri West.